Шурхи дулы гектардан утмулыге центнер, кергивара утмулзагыр центнер духать. Пызык тухыш Чуваш республикин пачалық канажын экология, шучандалық тада агрария девазимбешлеген комитет пайдажы зинеде тәлендерджі. Вазим уладырды регенже ялғужалы хадалановы бебалашреш. Кувакина яличи выханджи уйра хиргарайпы семишеща. Кунда малдан узу гурман шерзем булна. Твады жулкаялла шерзене KPI агрохолдинг прилежи тарайльна. Падимбе вадрбин гектар шере жегертневізем. Халишабах тарридуан сурда шапсады жилеща. Тулы тухышы савындарать. Гектардан херхулды центне тухса брать. Онын клейка вини 22-та нюріліге 17% патанлашать. Хужалықра перчелі культурзен тухышы кышал пысық. Шурхиземде, керхиземде гектардан утмыл центне тларах тухна. Патшалық полыжу бе узу гурныде гыдар тузене үстерме майбарать. Чуварли ири культуры жүрдінде шыбақ шағайдыва хускатрышче депутатсем. Ял хужалы хинде тұржаган зене паян щит мільен бедрев барашы. Фермерзем, шербе демлеген усламшызем, харбір хайчине ешлегензем субсиди земельме булдарашы. Республика Федерации хыснезенден візене токаган шерім херых проценте даран каяла даврса барашы. Чуваш республикин ял хужалық министра Сергей Артамонов патшалық канажын депутаты зене тавдуры. Візем ял хужалы хинде тұржаган зем пужары візене пурныша гертме яланах пулышмадырышаща. Харбір хайчине ешлеген зем тілішпе дергенеші моллада себе хадырленя шене синюзинеде депутатсем ырласа шанать Сергей Геннадьевич. Уладыр район день республика Гларым Валли Алина Сусметова.